Karbilo Charlie Asong, Dipu District Committee Arlo, Dipu Gop College Chatom Penchapati Riponsi, Dipu Rong Sopi Rongi Hang Karbi Club Chatay along, Arnisi Apartment Volleyball Kepatu Kachepati Kibipon. Loki Charlie along, Patu Parong Rohin, La Anso Seke Pang Tang Dunji Po Pan Mathaponsi, Karbilo Charlie Asong, Dipu District Committee Arlo, Dipu Gop College Chatom Penchapati Riponsi, Dipu Rongi Hang Karbi Club Ahong Chatay along, Arnisi Apartment Volleyball Kepatu Kachepati Kibipon. Labangso ke pathu kachapati along alohia manpen KSA CEC amaipu Jameson Timung Dunmai phu Moniram Teron pachathang chunbang kangthim ingti bidda terang atum chetong dunsi RDP don KSA CEC amaipu Jameson Timung pen pherangkia tuma phan ke pachini dona tengki kedam dangarni disobai along ke pamanpon KSA conference along kacheparai ponke hemprek aparman kachesong pon along lo kichale hin lapen pathu parong rohinta Aprang ingthur ponang jibu kachaprai pona tengsi KSA Golf College Unit atum chapatir piponsi bangso kachapati pachun pon lupasi ningje KSA Difu Government College Unit pen patir pipono isi lage volleyball pathu labangso tournament labangso ki bin labangkan itum kedam non hejong nilitum disobai long disobai halam dia thole utum la sab conference ko paran so spirit si ke bango Themala tum ciparai pondo nitum hemprek pen changlo education potak pen changlo sport kado ciparai pondo lase lasba sport ai silo lase sport isi bangi nitum son ciparai nojele a district team la pen advance team ngame mane tum kachali long bolo te iwa ipon misani lase ipo commercial sport ai sigirang so lase hala bangso district wise tang respective district long ko PC ki BC mema ko PC ki BC menang lipu cipata si pachinang po polo sila dak pini la Difu district tum pen cipata pipolo lase la pen ke Difu government college ni la bangso tum cipata pipol si volleyball tournament si padol News report Karbeng Nong Live